menace. Mais de l'autre côté, les processus continuent. Ici, je dois souligner que l'équipe qui représente le gouvernement de la République séjourne toujours à Doha et les travaux avec le concours de la médiation qatari se poursuivent de jour en jour. Il y a eu des échanges conformément à la déclaration de principes qui ont débuté sur les mesures de confiance avec la problématique de la libération des prisonniers. Et ils sont évolués aujourd'hui sur le deuxième point qui concerne le principe de cessez-le-feu, et les discussions continuent sur cette question-là. Alors, sur le... hanyuma rero utangiye ukurikira agace gato cyane ka minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Shabani Luko-Je Bihango. Uyu yagarukaga ku bijyanye n'ibiganiro biri kubera i Doha muri Katari, aho yasobanuye ku kibazo cy'imfungwa ndetse no guhagarika imirwano. Ni mu kiganiro n'abanyamakuru cyaraye kibaye, turaza kukigarukaho birumvikana twumva iki ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ruvuga ku bijyanye no kurekura imfungwa ndetse no guhagarika imirwano. Yewe rero n'ibyo biganiro bikomeje i Doha muri Katari. Ntabwo ari ayo makuru gusa tugiye kuba tugarukaho, ahubwo nk'ubwo ngubwo ni amakuru kuva ku munsi w'ejo mwakomeje kugenda mubona acicikana hirya no hino. Hari amashusho ndetse n'amafoto mwabonye bicicikana n'abagize ihuriro rya Wazalendo banze Brigadier General Gasita wa FARDC ubwo yari akandagije ikirenge muri Uvira, bakavuga ko ari umunyarwanda. Aya makuru turaza kuyanonosora, ndaza kwerekeza i Kinshasa mubwire ko Constant Mutamba ko yamaze gukatirwa kera kabaye. Ndaza gusoreza kuri iyi nkuru yemeza ko abasirikare babiri ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bapfiriye mu gitero karahabutaka cy'abarwanyi ba Lubanga, abandi benshi barakomereka. Muri rusange rero nayo makuru tugiye kuba tugarukaho mu buryo bwihuse. Niba hasanitse subscribe, na makuru menshi cyane rwose uzajya ukomeza kubonera ku gihe. Reka rero nanjye ntizimbye mu magambo mere ku gace gato cyane k'amashusho watangiye ukurikira. Ubwo rero Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu yasobanuraga uko ibintu bimeze mu biganiro biri kubera i Doha, aho yavuze ko nubwo hakiri imbogamizi zijyana n'intambara yakomeje, ariko kandi ngo inzira y'ibiganiro nayo iracyakomeje. Watangiye umukurikira yagize ati itsinda rihagarariye guverinoma ya Kongo riri Doha kandi rikomeje ibiganiro mu minsi itandukanye ni ku bufatanye n'abadushyigikiye bo muri Katari barimo kudufasha mu bikorwa byo guhuza impande zombi. Ni mu biganiro bavuze ko bari kuganira ku ngingo zo guhagarika imirwano, ariko nanone bikajyana n'ingingo zo kugarura icyizere hagati y'impande zihanganye, aribyo rero bijyana no kurekura imfungwa. Ni nyuma yo kuganira kuri icyo kandi ngo bageze ku gice cya kabiri cyerekeye noneho principe yo guhagarika imirwano cyangwa se ceasefire. Kuri ubu rero ngo ibiganiro birakomeje, biribanda ku ngingo y'ahagarikwa ry'imirwano, ubwo bivuze ko ikijyanye nyine n'irekurwa ry'imfungwa ko nacyo hari ibyo bacyanzuyeho. Gusa tukibukiranya ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo yakunze iteka ryose gukomeza kugaragaza ko imfungwa zarekurwa uko bamaze gusinya amasezerano ya nyuma. Amakuru menshi akemeza ko bamwe muri izo mfungwa zigera kuri 700 barishwe, abandi baburirwa irengero. Ese ibi biganiro biri kubera i Doha hari icyo bizavamo? Tubone byibura zimwe muri izo mfungwa zirekuwe, turakomeza kubitegereza. Ni mu magambo make rero Minisitiri yashimangiye ko ibiganiro bya Doha ko biri kugenda neza kandi bigashingira ku ngingo ebyiri zikomeye. Hari ugufata ingamba zo guhagarika imirwano ndetse no kugarura icyizere hagati y'impande zombi, ibyo bijyana rero no kurekura imfungwa. Ibyo rero nibyo tugomba gukomeza gutegereza uko byagenda kose. Vuba aha ngaha tuzabona ikizava muri ibyo biganiro. Nari nabigarutseho, reka nkubwire ko abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baguye mu gico cy'umutwe witwaje intwaro wa CRP washinzwe na Thomas Lubanga. Babiri bapfuye, abandi benshi barakomereka. N'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bategewe mu gace ka Nyamamba, ni muri teritwari ya Njugu, ni mu ntara ya Ituri, ni mu gitondo cyo kuwa 31 Kanama 2025 ubwo bari ku burinzi. Ubwo rero bagwaga muri iki gico barwanye impundura n'abarwanyi ba CRP
ni mu gihe kirenga isaha biba ngombwa ko igisirikare cya leta cyohereza kajugujugu yo gutabara abo basirikare. Igisirikare cya RDC cyasobanuye ko cyifashishije kajugujugu cyashoboye rero gukura abarwanyi ba Lubanga mu misozi ikikije sanire ya Mbazi ni muri Nyamamba. Cyasobanuye ko abasirikare bacyo bakomeretse ngo bajyanywe kuvurirwa mu bitaro bikuru bya Chomiya, ariko nanone ngo nabo babashije kwica abarwanyi ba Lubanga bo mu mutwe wa CRP bagera ku 10 bose. Nibyo rero twagaruka kuri iki gitero. Reka dukomereze kwa Constant Mutamba nabwo mu buryo bwihuse nkubwira ko yamaze gukatirwa kera kabaye. Ni urukiko rusesa imanza rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa 2 Nzeri 2025 rwahamije Constant Mutamba kunyereza miliyoni 19 z'amadolari ni mu mushinga wo kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Chopo. Mutamba yategetswe gusubiza leta ayo mafaranga akatirwa imyaka 3 y'imirimo ifitiye igihugu akamaro. Urukiko kandi rwambuye Mutamba uburenganzira bwo gutora no gutorwa ni mu gihe cy'imyaka 5 ndetse no kudakora imirimo ya leta. Mutamba yabaye minisitiri w'ubutabera kuva mu mwaka ushize kugeza muri Gicurasi uyu mwaka wa 2025 ubwo yeguraga kugira ngo akurikiranweho iki cyaha. Ubushinjacyaha bwari bwaramusabiye gukatirwa imyaka 10 y'imirimo y'agahato no kwamburwa uburenganzira bwo kujya mu mirimo ya leta ni mu gihe cy'imyaka 5 we yasabaga kuba yagirwa umwere. Ndahita nsoreza kuri iyi nkuru yemeza ko abarwanyi bo mu ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo bashyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo banze ko Brigadier General Gasita Olivier uyobora ingabo z'iki gihugu zikorera mu bice birimo intara ya Kivu y'Amajyepfo ko yabayobora bijyanye n'uko bamwita umunyarwanda. Turibukiranya ko mu Kuboza 2024 Perezida Tshisekedi yagize Brigadier General Gasita umuyobozi wungirije ushinzwe ibikorwa bya gisirikare n'iperereza ni mu karere ka gisirikare ka 33 ku ya 1 Nzeri 2025. Brigadier General Gasita yagiye muri teritwari ya Uvira gutangira inshingano, ariko abo mu mutwe wa Wazalendo barabyanze bafunga umuhanda kugira ngo imodoka ye itaza kuhanyura. Abanyamurenge batuye muri Uvira bagize ubwoba ubwo Wazalendo batangiraga iyi myigaragambyo baguma mu nzu. Hari amakuru avuga ko basabwe kuva muri uyu mujyi, bitaba ibyo hakaba haba imirwano ikomeye cyane yanasiga imirambo myinshi yandagayaho. Kuri Brigadier General Gasita usanzwe yari umunyamurenge, Wazalendo basabye ko ava muri Uvira agasubira iyo yaturutse kuko ngo ni umunyarwanda w'umututsi wacengeye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umwe muri aba barwanyi yagize ati hano ntabwo dushaka uriya munyarwanda. Uko rero njyewe mbibona ibintu byazambye muri Uvira biraterwa byose na Gasita wiyita generali umunyamurenge umututsi, ntabwo tumushaka hano rwose. Yakomeje agira ati njyewe rero nafunze umuhanda, ndasaba komanda ku rwego rwa segiteri n'akarere ko twabonana bakaduha uriya muntu tukamwica. Ntabwo rwose ari umunyarwanda, ariko tugomba no kumwohereza iyo yaturutse. Uyu arimo guhungabanya umutekano w'abanyekongo kandi ari umunyarwanda. Abarwanyi ba Wazalendo batangaje ko bafunga umuhanda bagahagarika ibikorwa byose byo muri Uvira kugeza igihe uyu muyobozi mukuru w'igisirikare agomba gusubirizwa iyo yaturutse, kuko bo ngo ntabwo bamushaka rwose mu gace ka Uvira. Wazalendo nkibutsa ko ari ihuriro ry'abarwanyi bamunzwe n'urwango rushingiye ku moko, aho babonye umunyekongo wese wo mu bwoko bw'abatutsi bamwita umunyarwanda wa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Tariki ya 25 Kanama iri huriro ryahagaritse umuhango wo gushyingura undi munyamurenge wari ofisiye mu ngabo za RDC Colonel Gisore Patrick wayoboraga batayo y'ingabo muri teritwari ya Punia intara ya Maniema, bitwaje ko arimo gushakisha abanyarwanda bacengeye mu gihugu cyabo. Nguko rero uko byifashe, mukomeze mugira ibihe byiza. 5 kuri 5 turakomeza kubana no mu yandi makuru.